twongeye twagarutse rero ku Ntare Official, abakunzi bacu turaje. Habayeho isubiranamo ridasanzwe hagati ya Wazalendo na guverinoma ya Kinshasa. Ndashaka kugira ngo umwe mu batangije Wazalendo muri kino gice cya hano muri Sud Kivu, umwe muri badepite n'ubundi navuga bakomakomeye, uwo bita Justin Bitakwira, mwiyumvire ndaza kubisobanura. Rero ku makuru ufite nuko noneho intambara yamaze gutangira hagati ya Wazalendo na FARDC, ndetse guverinoma ya Kinshasa ikaba nabo igiye gutangira kubahiga. Urukumva ko ibintu ntabwo byoroshye bantu bacu. Ndashaka kugira ngo mwiyumvire neza mu buryo burambuye iri jambo rya Justin Bitakwisha. Iwe territoire au ville. Kwa mbali tukiwa Kinshasa tunafuata yoyote inayopita, iwe Sange, iwe Luvungi au katika vile ya Uvira. Ahangaha aragaragaza avuga ngo ari gukurikirana ibiri kubera muri bino bice, yaba za Sangi, yaba muri Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye, ibyo Wazalendo bari gukora. Yatangiye yivuga avuga ati ngo ni depute, ni honorable depute Bitakwira Justin ari kuvuga ari Kinshasa. Masasi kupigwa ovyo ovyo, amasasu kuraswa uko biboneye, wanaojiita Wazalendo ngo kuri babandi biyita ko ari Wazalendo kufarakana na jeshi la taifa, ngo kandi mbere bari bafatanyije n'igisirikare cya leta. Ndugu zangu Wazalendo, bavandimwe Wazalendo, bagenzi banye cyangwa bene mama ba Wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. ngo hagati yanyu turaza kumenya ihene n'intama nk'uko Bibiliya ibivuga ari izihe. Mkumbuke kwenye mulitoka, nimwibuka ahantu ho mwavuye. muliishi miaka mingi sana porini, mwabaye mu mashyamba imyaka myinshi, alikuwa na kanyaga. nta muntu n'umwe muri mwe imyaka mwabaye mu mashyamba wajyaga ukandagira ahangaha hakurikira: Luvungi, Sangi, Kiliba au Viraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa mwese, nta numwe wageraga aho hantu ho tuvuze, ndetse na Uvira irimo. Mwibuke inda imbaragasa n'imperi n'amavunja byari byarabishe mu makabutura yanyu no mu mapantaro yanyu, murwaye inda. Mumwumve neza, ndani ya makabutura zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. ni mwebwe mwari mufite agaciro muri no ntambara hano, muko fierté hano muri Kongo, ni mwe mwari mufite agaciro, barabashyize imbere. Fierté nationale ya Kongo, donc agaciro k'igihugu cya Kongo yarimwe. sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. Ntabwo tuzi rero ngo turavuga ngo ni bande bahindutse amabandi. Mwebwe ni mwe mwahindutse amabandi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi? Ngo turavuga ngo ni M23 amabandi se? Turavuga se ngo ni Alliance Fleuve Congo se? Turavuga se ngo ni Rwanda amabango, ni igisirikare cy'u Rwanda cy'amabandi? Ahubwo amabandi ni mwebwe Wazalendo, ni mwe mwamaze guhinduka amabandi ndenga kamere. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Rimwe na rimwe mwibye ihene, mwibye inkoko, mwibye amapanya,
mwishe abantu babiri, mwishe abanyu batatu, mwicanye, ibyo byose nimwe. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda. Ngo ni Bukavu ngo iyoborwa n'u Rwanda. Yego. Na bibero zao za M23 na FC. Ngo nabari abafatanya bikorwa bwabo ba M23 na FC. Gisi munageuza Uvira leo. Ngo ntabwo bayoboye nk'ukuntu mwebwe muyoboye Uvira. Uyo nguyu nibitakwira araza byandi byabo byo gushinja ngo u Rwanda n'ibiki. Ngo Rwanda ngo nirwo ngo ruyoboye hariya, ariko se busu bwangwi ni umunyarwanda waheye. Ngo nabo ngo bakoresha ngo ba Alliance Fleuve Congo mama 23 ngo bo ntabwo bayoboye nk'ukuntu muyobora ahangaha muri Uvira. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda. Ngo yaba na Goma ngo hayoboyiwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aravuga ngo Goma hayoboyiwe n'abavuga watafungwa. Iyo vifo ya kila siku, iyo masasi ngo naho ntabwo hameze nkaho ngaho ho muri. Ngo ano masasi yo kuvuga buri munsi, izi mpfu za buri munsi biri kuri mwebwe wazalendo. Kila siku ukiuliza ni nani wazalendo, nibajije ngo ninde ni umuzalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo mutageuka tena maforce negative. Ngo ejo ngo ubumwe bw'Uburayi, Amerika ndetse na guverinoma ya Kinshasa iraza kubahindura amabandi, murangiza kongera guhigwa, mwongere musubire muri zanda zambaragasa. Nukuvuga ngo guverinoma ya Kinshasa itangiye kubona ukuri, ikabona ko Alliance Fleuve Congo mama 23 ibyo bakora ari ukuri, yuko bakomeje guhiga izo za wazalendo, izo zaki, kuko koko nabicanyi nabagizi ba nabi bagisegeti yafashe ako gisegeti yakagombye kujyana mu rukiko mpuzamahanga y'aba bantu. Bamwe mu badepite n'ubundi urumva ko bari kubyivugira. Reka dukomeze tumwumve bitakwira. Ijapo hiyo nini ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Ngo mu gihe ari mwebwe guverinoma yari ishize amaboko ndetse kurusha Kinshasa ndetse igera ko igisirikare cya Kinshasa amaboko nimwe bari bayashizeho, ariko murebe aho mudutaye mu nama. Munaleta haya, muteye isoni, muteye ishozi, muteye iseseme. Tulifuata masasi lipigiwa Luvungi, twakurikiranye amasasu yavugiye Luvungi, watu wakakufa, abantu barapfa. Tulifuata masasi lipigiwa Sange, twakurikiranye amasasu yavugiye Sange, abantu barapfa. Jana Uvira ndio usiseme, ejo Uvira niho byari bikaze. Tumeona hesabu, twabonye umubare w'abapfuye bose kwenye marezo sosio, ku marezo sosio n'abandi twagiye tubibona. Shetani amewaingilia, Satani rusofero yabinjiriye, Shetani amewaingilia kazi yenu. Shetani yabinjiriye na kazi kanyu, kazi yenu na kazi kanyu, kazi yenu na kazi kanyu. Raia itawachukia kushinda hata jeshi la Rwanda. Ngo abaturage bazabanga kurusha uko bakwanga n'igisirikare cy'u Rwanda. Hamukumbuki wa Mufubazi? Ko ntabwo mwibuka Mufubazi? Mu 1975 mu 1975 mpaka kumkata kichwa, na ile kichwa ikakuya Kinshasa, sio balienda kuitupa wapi? Baramwishe, bakimara kumwica abaturage bamuca umutwe barawujyana Kinshasa, barangije bajya kutaza Gwadorite. Kamanda ya Kutumba. Aratangira bavuga Makanaki, Ngoma Nzito. Reka naenda nongeye kubisubiramo mu byumba. Na ba coordinateur bashakuwa kama 1100. Kila mtu ni coordinateur. Kinshasa ilikuwa inawaheshimia sana. Kongo nzima
raia iligeuka Mfubazi mpaka kumkata kichwa, na ile kichwa ikakuya Kinshasa, sio balienda kuitupa wapi. Mufubazi abaturage baramwanze, barangije bamuca umutwe hejuru kwangwa n'abaturage, barangije umutwe bawujyana Kinshasa, nyuma bajya kuta niba ari hehe, niba ari za Guadorite, iyo ngiyo niyo bajyanye guta umutwe we Mufubazi. Kama Guadorite kama wapi? Sasa nyinyi wote ngo ndabwira mwebwe mwese, amazina agiye kugenda ayavuga, munajya muyakurikirana, ntabwo ndi buyavuge. Kamanda ya Gutumba, Rene Itombwe, Makanaki, Ngoma Nzito, Kamama. N'abakoordinateri bashakuwa kama 1100. Ngo n'abakoordinateri ngo bamaze kuba ngo barenga 1000, donc ngo bakoordinateri bizo za Wazalendo. Kila mtu ni koordinateri. Ngo buri muntu ni koordinateri. Kinshasa ilikuwa inawaheshimia sana. Kinshasa yarabubahaga cyane. Kongo nzima ilikuwa inawaheshimia sana. Kongo nzima yarabubahaga cyane. Tageuka kama vile watu wamejinyambia ako mchana. Ngo muhindutse nk'abantu bineyeho ku manwa y'ihangu, abantu bisiza amabyi, bisiza umwanda, niko muhindutse bineyeho ku manwa y'ihangu. Mutageuka kama vile watu wenye walijinyambia iko mchana. Ngo muranahinduka koko nk'abantu bineyeho ku manwa y'ihangu. Au mtu mwenye anatembea mbatu na iko na tenia ku mguu. Karaka ko nako nkumvishe neza. Na hii ni angalisho ya mwisho. Ngo ibi niyo angalisho ya nyuma tubahereje. Donc niyo dernier avertissement mwabonye. Ntago hakuna kuwabembereza tena. Niyo dernier avertissement mubonye. Kumbe abatu wali baluga batakizida hinduki. Hana ari kuvuga niba ari igifurero, niba ari igiki nago mbizi. Wandugu zangu bavandimwe, nguo ya mweupe, umwenda w'umweru inageukaka inayala damu, ngo uduhinduke wuzuye amaraso, nagongera kuwambara tena mutageuka kama bikoropo ya Kongo, ngo mugiye guhinduka nk'ibikoropo bya Kongo. Yabwiraga Wazalendo ngo umwenda w'umweru iyo wambaye uza guhinduka ukajyaho amaraso, ntabwo wongera kuwambara. Ati mwebwe Wazalendo muhindutse ibikoropo, munajyaho bikoropo vya Kongo, muhindutse amatorosho, muhindutse iki, mubaye imisarani, mubaye umwanda. Na nyinyi mlikuwa mnachukuliwa kama vile ukani ngo twabafataga nka zahabu, oro zahabu. Nasema tena, ndavuze tena, Rabbi Bitapwira biona Justin kutoka Kinshasa. Njewe unabangalia mu miroir, unabangalia mu kioo. Ngo njewe Bitakwira Justin, député national, ndi kuvugira Kinshasa. Ngivyo muri gukora byose tubabonera mu ndorerwamo, turababona. Byo muri gukora byose turababona, tunabonea mu miroir, mu kioo, mu ndorerwamo. Comportement ya kila umoja, buri comportement mu Kinyarwanda, comportement, buri comportement za buri muntu turazizi, turazibona. Imyifatire, comportement za buri muntu wese turazibona. Yego, tubarebera muri miroir, tubarebera mu ndorerwamo. Munatuchukiza sana, munatuchukiza sana, muratubabaje cyane, muratubabaje cyane, cyane. Asante, murakoze cyane. Aha ngaha rero murabyumva, na magambo yavugwaga na honorable député Bitakwira Justin, numwe muri babandi babaga mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, tena akaba muri babandi n'ubundi bafashaga Wazalendo, bagiye bazanira bakabarya n'amafaranga bagakora n'ibindi. Ubu ngubu amaze gusobanura, arabivuga uko byitwaye. Rero
nuko ngo kugeza amagingo yangaya muri Wazalendo guverinoma ya Kinshasa yamaze guhagarika buri kintu cyose cyitwa isasu, icyitwa ibikoresho yaherezaga Wazalendo, kuko aho kubikoresha bari kubikoresha mu buryo bwo kurinda umutekano w'abaturage, wenda nk'uko Gisegeti yababwiye, ahubwo abikoresha bari kwica abaturage. Kugeza amagingo yangaya Wazalendo, imiryango mpuzamahanga imaze kugaragaza ko abantu barenga 45,000 bamaze kwicwa na Wazalendo, kandi Wazalendo ari bamwe mu batangijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibintu nari buze kubitindaho, hari ahantu henshi hagiye habera imirwano, aho Wazalendo n'ubundi batangiye kumva ko barakozanyaho na FRDC. uri kumva ko runo rugamba rwa 23 burya n'abanyepolitike, kandi politike niyo ya mbere. Nuko ngo yugiye kugira ngo urwanye umuntu neza nk'uri uramanza ukamuteranya, ukamutandukanya n'uwo bari bafatanyije. Niba FRDC igiye kurasana na Wazalendo kugeza amagingo yangaya, ayo ni amahirwe kuri 23. icyo nabwira abantu bo mukunda intare za Sarambwe, mukunda amadubu, mubasengere kuryana, musengere FDNB mukanya baraza, kuko mwagiye ubona ibyagiye bikorwa n'igisirikari cy'u Burundi, nacyo cyagiye gikora hariya. Mukanya biraza guhinduka, nabariya bari mu gisirikari cy'u Burundi nabo ndemeza nashidikanya yuko nabo batakwegeye ukana nabariya bari muri FARDC. Twabibabwiye, mbabwira iriya mbunda yafatiwe hariya yaravuye muri Colombia, imodoka zafatiwe hariya z'aba FARDC, n'ubundi ubona ko intare za Sarambwe zo ibintu zikomeze kubyitwaramo neza no kubigendamo neza. Muri Rucuro naho ubwumvikane buke bushobora kuza kugaragara, aho ahubwo General Dominique ashobora kuza gushwana n'ubufosi bwa Guido Shimurayi. Ubu ngubu Dominique nta mbaraga afite nk'iza Guido Shimurayi entre kuri abo Wazalendo bariko barashwana. Turaza turebera hamwe n'ubundi nyuma uburyo hariya muri Bashar Mokoto, abo muri yenane bari abo kwa Kagiri nabo kwa Inyasi, INCDH bari INCDH ni bari biki bafite ibintu by'ibizina bimeze nk'amashyirahamwe bacuruza intoryi, nabo batari kumvikana. Nabyo turaza ngo tubirebere hamwe n'ubundi tunabivuge, bakunze ibintare official. Intare za Sarambwe wenda ndaza kuri iriya operation, aho intare za Sarambwe ziri kwa advancinga zigiye kongera kugera Warikari. Ino operation ndaza kuyikora ukwayo, sibyo? Ndaza kuyikora ukwayo. Reka tubateguze rero abakunzi b'intare official, mbabwira ngo nimwitegure. Mukayandaza kuri operation zigeze nko muri 3. Hangaha kwaro kugira ngo mbumvishe uburyo bitakwira guverinoma ya Kinshasa ariyo yari umufatanyabikorwa wa mbere 150% niwe wafashaga Wazalendo kubijyanye n'ibyo kurya, imyenda gisirikari, imbunda, no kuba baravuye mu misozi aho ngaho nkuko babyumvishe bitakwira bivuze. Bari barwaye inda, barwaye amavunja, barwaye imbaragasa, baramanuka abegeza ku muhanda, ariko amaze kugera ku muhanda bararengwa. Cyakora wenda reka mbwira Wazalendo bari hano za Sake bari muri Goma, nabo bari bamaze kurengwa, bitwa bagada, bitwa ba defendera, bitwa bande, abo bose bari bamaze kurengerwa hano Sake. Byabagezeho zanda barongera barazirwara bakimara kongera kwinjira hariya muri Parike Nationale ya Virunga. Icyo kintu rwose Wazalendo sinzi ko icyo kintu bakizi, ahubwo wena ngewe inama nagira Wazalendo, vous êtes les Congolais, nimuve muri iryo shamba. Abo bakamama, abo ni bari bakababa, niba nabo babaho, abo bandi bande bangoma nzito, nimuze mwegere intare za Sarambwe, mwegere Sematama, mwegere Fande Makenga n'ubundi buyobozi bwa mama 23. Nyumara kubegera ubundi mufatanyirize hamwe mwubake Kongo, bizanatuma n'iriya FRDC nayo bari gukomeza gushukisha 600,000 francs, bavuga bati ino 600,000 francs nta mahoro ntacyo byaba bimaze. Nabo bazageraho bavuga ati nta kundi ko twabigenza, reka tuye kwifatanya n'intare z'Isarambwe. Abakunzi b'intare official rero, abatari bakora subscribe ku ntare official, ni mukore subscribe, ibigano byacu mubisharinge, munabipartage, bibagerereho kugiye isaha ku isaha n'ubundi. Kandi mukomeze, hari abantu benshi bajya bambwira ati ngo Bemba ko twari twarakubuze, kuki mumbura?
mumbura nagiye he ko mpari bantu banjye? Ndabakunda cyane, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze abakomeze kandi akomeze ababe hafi rwose, ntihagire icyo muzabura mu gihe mufite umuryango. Mugubwe neza rero, mugire impagarike n'ubugingo.